Ndi say ye njira ho na ya hombo aye na homo ye kwan no because ye bre ye bre pa yeah ye gusu ma ni we nkasa nwie na afi nemna so eja bibia boko onua o tin sen ofa enya kura o na wo fie o me shop ni me shop ni anu watumi matum me wo kwan ho pe ekwan we for over me ba ha be 10 years die enye na I think say corona ni mu no and I former MC I'm say Mr. Lamti Honorable Lamti eye gates no ye wo lockdown no mugusu ye gates no nti lockdown no ma ko ye chim wa ha tina mo shop ti ye lockdown no no mo de ye gates ni we free ho obien si kwan we so tama omanjofo ebubu ompopo na wo ho no omunya bebi se omanwa ni nkogu no ana omode cars ni se anwa ni begu kwan we so na anwa ni nya anwa ya de fele kwan aye mfuturo nko a enti se ba ne se epesi se ya bra yentumi ntena ha ye wunam nyina insuo na atoba akumye ni binti ama ha yesei na wo de tuani hwe abuba blocks ne de agugu kwan no se ne be ya cars mfa ho manfutuo ni mpagya nkwa manfo fie wo bedware asraba wo bekona ha nyina sei ya ju se be demonstration but wama so omubua ni because of a political no ye nya bi no mo amomoa because kwan we de se ma amoa na ama o ma anya kwan we ya ye ndam ye wo ekromo ah Greater Accra pa enso hwe Kotal si ekwan so da e Greater Accra region oh ayi asefem etumu mo e mo nyire mo ho na mo mo no mo ma kwan we because ekwan we de mo anya de a ane ni ebesi because demonstration kase pa e ba no I don't think say abani betumi adan asom demonstration kase pa na de ba ti kwan we se mo anya ni ebesi am se kakra me waka no me da say mami bibia boko ami Adom da o store anoa ba cho me na mpamade wa ha no ene so materials ya say da bia me pamade white agi me si obi de ade white bramia lace o de bramia agi de bia me si ansa na me de nipa na de ama no eno so enya fine agi de bia nipa na ba yidi watam saa ana sister wo pamade a na ye fi sister wo pamade a na ye fi enso enya me a ekwan ne enye ti yesremu bebre mu ma ye kwan no ma se ne be ya yenso ye benya hoto kakra yesremu bebre de me so me wo kan no ye da ase me pacho me so me na me ton cement wa ha no enam se ekwan a enyentin ka bie duo no ma e so ko be to cement o me ha no watwam e de ko abrekuma e ba san so ma me so market e den e kofom ekwan fiti so many good years ni house MPP for mu stronghold amos yes high mu stronghold mu hwe ekwan ya nam so e wa hanum se sia so obi hu akire no na opekwan kwad na hospital obebre abofan bedu hospital no na bi wa den wawu enti yesrem mu so le nyamu na so ka mu be ye kwan ma enti sa pa de ma mu nyuma ju se mu begina hanum ato aba wa hase ya ye be de ebe ye adwuma ye be soli atia akon atia mu pa ewo hunamu ama mu say yes ye ni abre ewo ha sa de we de ye toto yeso so ewo oye ma mu ha baby we da wo hwe ha ye fra Accra na bukwan basa ne nam so a ya na enye papa etie sem mutu na mo asafata ma yen etie ba so de ye ma se mutu na mo so aba ha mo fa nko mam aba ne so enti se ne ekoso ha no ye ni enye ho tin ba to ne mo ka no no penikase uti area miti area pa o e bia wo shop nso a shop ha mo me ye Greater Accra ye na start mobile money awo farmer ka baase o bo akwa obi anemi ekwa iti ma to me shop for past 4 years me be shop here 4 years me be shop here so baba say me shop e wa here aha got away we ka ba na betimi afa no baba say obeye adwuma aha ya ye got o na so obi antimi ka bi antimi mfa moto antimi mfa uye bibia ye wa baase from farmer Jansi to last stop bia yatum ade ya futuro ndoso sika mma we discuss adwuma bia na ere ase aso ye MPP strong word aye to aba ye san na do say 8 months na ken say ye ka tell say afiwe farmer ka baase so wan ye kwan ndia abato ye tubi ye tu aba awa afiwe ye tu aba abebi obi no wo to aba ye tu aba iti yesemo semo dia mukasa fude
ɛkɔkyire nti deɛ ɛka ne sɛ monka kyerɛ nado sɛ abɛto de ɛnkɔ so ha mo obi biara stop ayɛdɛn atotom ade ntia sika ni hɔ mo wode sika hyɛ adwuma mu a na ayɛdɛn na ase nti de mewɔ ka no Mame na se meba no wana afi wakasa. We are driver. Mpacho me driver ni pa. Onam kwan we aso de bia. Me nam so na pa awia nwumre anadwo ye nam so wo ha de bia. Na kwan ne de sama ma me ye kwan ne de abato no ye ha obi ama ha so obeto aba. Sanse yentimi ntra ha a moya gata nsumfie ba nan na mo ma ye kwan no ama adan ede mo ne ne aye. Ya to aba bia so ha MPP na wini wa ha no. Na aha mo ma ya ha ma ye. Na ya bre se ya mechanic wo no mo. Me talk ni afe. Ase nyina bubu. Ti asramo hwa ase ha kwan. Mo fa ha. Ya the main road mo nyama ye. Na kura manta ma kire ma ba be ya. Ya beti ase. Ya da mo ase. Eni hu ya be ka bi mu. Nti ma me se o se ene se ubeto aba ani baabi a ubeto aba na afa akwa. Ekwan we be ka adwene pa obegina so de ato aba ho. Yedam ase Adom FM fo se mo aba abeboa ye ma yen se tumi aka aban e we yen kwan so ye farmer junction ye ni operate taxi rank e operate fia eko dwene ho e de ye keka ho ekwan we ye kwan ye link to Pokuase main road no enti ye sire mo se MPP for the one stronghold but this very year there about where the last 8 months aka na enya de a ye ba beto abade ama MPP so one ama me ye kwan o ya as a matter of fact Mami Ayokoboche foreign minister obedi ha 8 years wanya hwe 16 years I've stand to be corrected 16 years wa me ye hwe wa ha MP a watwamu anase aka no be 8 months also current MP Adumako kusi enso abetena so eti onu kra de won fa ha kra ye to abama no for almost 84 years nie wa ba ha once pe won si ya kwan ye ngredi ye mfele ye nya ho hwe kwan ya se MPP a dominate ya for over 20 years and over kwan aseni Greater Accra a capital city kwan ya link to Pokuase major road na kwan ya ese ya nsuo to aka nko ka ma Nkran na de bia ye to Obama MPP day in and day out every year no we winning so one me hwe wa feeling bibia enkoso kwan na tutuma moto kurapo din say moto po betumi afa so ndi MPP fo say ye stronghold ni de afi we nya de be ye adwuma so wana meto abapa ye be sese abato ne beto ama NDC fo mo wana ba be take over enti ene de mfa nhye mo adwene mu ye be sese mu se akwan we anya adwuma de ye be sese abato ni mu mo nka sa mfa nkyere MPP fo ni wonya eja ye nim se afi abato afi se obehwe bibi so ato aba e de na de na behwe so ato aba meka say ka constituency MPP more vote we are one of the best if I got time be a vote if me make the last 4 years crown say increase vote from 54 to 64,000 plus but still odo your MPP no en ko ne san te be sra ba ne say some person will do 60 year omo ntwa mani hwa no say na nyama ekoso different constitution ye nya bi ya ka chiri pa o compare domi ko be nyan mo ni do oda yina say oko evensen omanjo lolu kwa twa ho ahia ibin manya wa cheche kura no ho nyina e fit say ya transfer futrum santi no besa ba ne say on twan mehwa say on paso we lusu ha sit ne dia ene omo twan mahwam na man mame bibia boko enye boko sa asem na ato me sister na ton beans wa ha yi oti ha mfuturo yi na nsenya bibi ya na run lungs nyina ye do hospital kra wawu o she mortuary sesi America say on ton beans slim girl no mfuturo na run na lungs nyina ramu ada ye kunu o she fridge mu sesi 2 weeks ni adan so dia wawu MPP ni ma promo me so me ya MPP ni na ya sen abeto aba dia tu ye ayaya ya pa nso yantimi nto aba ni bio me nto bio mo me nto me sister oshemochiri because of dust yinti adan ona na eto beans wo kwan no no ona ton wa ha no ei ana je say otna ha che watna ha che dust yi run lungs nyina ekunu adan be me
Bibi aboko there. Bibi anya boko cry sense ha na ye wono ye na ye MPP fo ya to abama MPP me se me MPP ni eso akufado aban we fi ayokobo chesu besi ne ekwan we enye ye shop nie ye ba ha ye dware ba ha beba obekọ na ho ese poto moto ina no kra me sister baako onyi se no nyem 3 months esa se kwa ni nyenti no wapon ama esi a me sister me no ka se kura ni nyinsa na se esa se kwa ni nye eti e pese na adonya awa se ye nya ni se ha ye stronghold biam MPP for ehwe na samo moan ya ye besisem ni atwa ma ban for because ekwan enye ye bre ama ye etie na ye yale esa se futuro ekuye wo asma kra utimi ntina esa se futuro ne be den ebe kom eti ya ka che na nadu se wa me ye kwan na ma ya 2024 ye be to am NDC for ama ma ba be di MP wa hanom na ye hwepo na se be ha ye kra MPP for kra bo ye ntuma mu biam ye besisem. That's it. Obey. Yeah, boss. Ofi wa baby. Baby, I need to see no. One ofi. Me fear no. Me trouble until Jim from. 4 hours. Isuo, esensuo, egu efi baby abonu gua cut down baby moto no fiba no. 4 hours. Osensuo gu kwan. My time, yeah. Use money to buy water and water this road. Someone be kwan at least you have to come and water this road. Now foot run here then and confirm. Before no so omu control her. Omu the street light ba. They fix it on their on the MPP houses. Omu fear baby MPP for that one omu fix the street light no. But the street light has to be on the road for everyone. What I say? Now their echo so no. Nti wo pa je se be kwan enye. And so street light insane so. Street light ni so ekwan so enye. Nti na ye kwan na ba aba ya adan to aba. Ye to aba say niam enye no. Omo wo de sisi ano no. Hwe se obe ye ni yie. Enu na nso ebenya mu mfa so. What I say na ebenya mu mfa. Nti so wo your aban na waba. Na say niam say wo ye na wo ya. Then you are useless. You don't know what you are doing. What I say? Sika na mu di no. Omo fa sika na ma ye kwan no ma ye. They should bring the money and come and tie this road for us. Ma jampu yen. And ma ko ye other roads. Ya wo ye kwan na wo di ba. Aka kwa so mo ya so ma ko man ya ni Saki na ni Oduma road. And so ma jampu akwa all those areas. And ma jan yen. Ade person ucha yen. And I'm saying me san to aba on basis. Dia and say wo be to aba. Ade na be wo nyina so oba gina so dey atwa. Yes, they me poor me area minya. So I can't vote for MPP. I can't vote for Nanado or whoever is coming. I can't vote for them because they have nothing to offer me. My life is not better. Nothing is good. Nothing is going on. The Biancoso. But I say here, me say me 4 hours. I want that one way. Say be I am futuro no amba ye fie. What I say? And say me am use me say the I so na buy who Ghana is kind of crowd. Be be kwan ma yen. Omu just Kennedy no fa kwan ba mo kwan ma yen. Omu just Kennedy no ma kwan ma yen. Ya to ba say be diska to ba say be ye o man ni ye. Who see hospital a? Be ara mo hospital. Wo ya kwan ya me ko be a be fast me ko ba. Wo just say be bia be no nipa na nya so fa so. So they should stop what they are doing over there and think about the people. Okay. What I say? Mama na say na me mra ho. Eja wi aboko. Oh, nyame Adom now. So what area have you? Me patron my turn chepa almost 24 years in there. Okay. Enti na ekwan no ebra na ye nyina ye gates nya na wani tua. Ya ne tua pa. Ede na ba ye amumpanifo a mutira. Ye say ye yi kwan na ye jai na afa ye nya nwuso. Mpanifo di asem na maka kire. Oh, ene de ye busa ho nsem bebre. Ukọ assembly man ho a wo se ye di ho dwuma. At times MP ban round wa ye busa no say ba be ye. Ete ye nim say aban no obeya mayen. Na wo start ye wo yi go test ni na no. Ene da so say ko ba wiye. Na so do ba bi no mu jaye. Ha yen pa ante say de ye kan say yes re na Adom. Ye nim say na de obetima obeya mayen. Na say mfuturo no ha yen. Kwan no so no so say nso ntoy. Na so say nso to a mfa hwe kwan we. Nso to a ka ba wontimi ma. So tro. So they say enti eyo how kese ewo ha eye farm community ewo Abrekuma and Accra eyo how kese ma ye wo ha ti yesre aban ene empanifo a oba no gbiman semu ene East MC ene assembly man omo nyina no omo nya ye moa na kwan no omo ye mayen ento free one no ma enya no pe ye hia nsuo so ye ha kese ewo kro ni so mo nsuo problem a ye won so problem wa ha la no de ha ekwa livestock
Now so busa sense so ha yenya yeni so area ha nti yesra aban yesra ampanifo samamra na mmaboa yen na moye kwan na momo ama nsuo so yen de emra ha eno so twam a how kese ba ko family junction ho accident esi wo pa. Okay, and on the last week say they were and see this uncommon say accident I see more or less accident prone area and see this uncommon in 24 aswate mame twimbem kakra na afi eni nkomo bibia boko bibia nyame adom bibia ya boko na situation it say be me kakra enya bako situation ni de enya ya kasa ya na ya boa. If you say you have said 10 bia, I just say 4 years na be hu so mo nam ha say baba kasa yen to aba. Ye to aba bo ya pe no mo kwa mo baby. Ye nam ha say futuro nko a ye nam ye susu didi tax. So what you say? Ejuma wo say mo ye won enu ye nyina ye ha say 10 bia futuro nko a. Omo ba ye so for tax. Tax so ye tax ye ni ma de e so kurom no mo. E ba ni say. Just ye to aba ye wo say so hu fa so e wa abato no mu. I was saying, you for so a what about him? There was some baby boy, next year, who for so a woman. She was a quite got us here. Last 4 years, I ever talk about number got us 50 Friday and Babio. I ever see them foot drunk one day. Come on, by Yanko Kwanka, not Tatam, foot on Anunya say. Now foot on Anunya decent crime, but as I say, I'm about got an eve and foot on to one, a young to me. 10 bia yari make as a mo kwan so cars akese so nam cars akese ankasa pa na nam ha sei cars akese pa na nam ha sei esa enu tipo kwa yenyi trotro kwa fa ha sei kwa krom ha sei esi so enye nde sesi ha sei eda from other side it ni nyina se a develop so yenye ha sei esa kwa ni tinu yenni improvement ma wa ha yenni improvement bia wa ha sei e wo sa mo be omuda no mo chi be hwa ha aha de ye hia mo pa mo be di boy enye sa de this 4 years coming 4 years 2024 idea e wo say yesu for ya adwen. Okay, me da say ma me nyala nyin kasa we na afem me na so bibia boko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeda mo ina se mo ba abachiaye yenhu ye condition owo farmer. In fact, condition of farmer is too bad. Since this area is not being developed, it looks like we are not among of Ghanaians in this particular village, which call Famek. Onuna higher. Sisiano, problem na awohano or dosu. Aye yira de betu marka. Ya market agu. Ya ni transport. Ya yire ya say okọ maternity a obowu okwan so because road ni nya car no for so kwa a second count to me for kofa nti asama to an adu a big problem amaye ye ni market ye ni school ye ni water ye ni bibia own street light we are it's a landlord association who fight to bring the street light. The government has not provided anything apart from this gutter, and since this gutter was built over 4 to 5 years, nobody came to attend us. Nobody has come to attend us. And are we not a part of the Ghanaians? Are we not part of the district? Are we not part of this particular area? They are voting it out. They don't consider us. So we are suffering. We are appealing to the government. We are appealing to the authority to take to help us immediately, not able to keep it. Otherwise, we have been advising the youth to exercise patience. But since now things are over, if we release them now, it will come problem. And we don't want that one. That is why we are forcing the government to help us a lot before the year. We are going to vote. And we don't see any signs. The voting will be a problem for us. My name is Al-Hassan Yelbi, Mr. Chief. Yeah, thank you. Yeah, everything is good. So I saw you riding your motor on this stretch. And what the motor no situation is the same amount? I live here, so this is the main road here in Farmwork. There's no any other road, but this is the major road here. Even if you take those roads that goes inside, that is those branches, it is the same thing. And this one right here is a death trap, okay? Because sometimes you fall down with your bike just because the road is not balanced. And when these people came, almost 4 years when they built this gutter. It's more than 4 years. Okay? That was around COVID time, the lockdown. Okay? Almost 4 years when they built these gutters. What we expect is that
when they're about to build the road, we know the moment they build a gutter, the road has to be constructed, right? 4 years almost. So what do they take us for? This is like, I don't know what they think about us, because they just like abandon all of us here. And this road becomes like, I don't know, but when it comes to election time, they come here. But let me ask you this question. If you are supposed to vote today, would this road be one of the bases for which you are going to cast a vote or make a choice? Yes. This voting period, if anyone will coincide with me, we will not vote. The ballot box will be sitting there if this road is not constructed. Nana. Now, what around? Meet around. I'm meeting but your roadway first no. Na Afriano Musa kopim ame tu amomole tu pukwa so say esikota road no ba ombetwa sa road we si ebesi kwaye no afede ye hu na MP no ha mi sheda nim say ayoko bocho minim omba ha be bibia ba adu voting time almost 16 years ye hu no hada but se voting time there or the ballot box na there be sia say ye voting manu no ko nanim ni ade na won kasa wo hwe road aye na muso say ade am beti mama yakọ enimu kakra akodu dan won mu nyina akamu be hu say de eka no enko enfutro nko mo mu to ande onyina problem ade na ye kaga na nwana yesra ban say on be ye bibi fa human ansa na to ba enye sa disia anya de be to ba o bolo boss no ma obi afa mesia because yes say tiase ni ma sem nyina no Alaji bibi aboko yeah Alaji musu ye peni wa ha o man for youth no e na ekike mu o so mpese mu ye demonstration ade muni mpanyinfo kasa ne di asem na muka chem nsia ekwan na munyanye oh and yakram sunna bismillah wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah azama wa kana ko ense kwani de wa ka zaman yan ka sabebre me ya to aba me fam yan ya kwana is short because ya ko MC office bebre MC assemblyman bisa ni mini chief ni na pa hu sa tete pa hu ya bre tese mayo anya ba to asa ye de ho maya mo yeso alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah kirmusum be bia e matu bia ne pensa ante maya mo ya me ya ni short me de magade yan to aba o nya ma se mo maya alhamdulillah mo yeso ale wo musa ana asama obiu obeni bibia boko ozo uye okada okwan mpatwan ni mi te America ha be say 4 years ni omo be ye gates yi ye hunu hwe ayoko botwe wadi ministers nkwa 16 years ye hunu ha voting time do no mo de ka be jan say ye say ahade ayoko botwe onye MP wa ha biom say onye kwa boso say onye minister so say ye na ma wako na nim say so be bibi na ye say kind say we bibi amaye onye hwe wa ha so sorry ade bia o person ko na nim nti say afu we say o mount o manansi anye kwa no mo obi afa balance bo bia be sia no say ye nto aba bia wa ha ye ni kwan yi dia say ka ho asema nka ye wo shada da wo betua ba enu wodi mirika da wo pa no woko san wodi ye san no wo pabuotu dia enu wodi mirika na eba no wodi adina ba so no wo pabuotu enti say kwan yi dia ai kwaboto wadi ye ngu papa oba no abetecha scarf road ya ma wo scarf road ya ma no na da so wo atwa ma no ya betra for so many years yankasi wo mutumi ya mfutro nkwa ya didi ya adua ya obedi wo do saka futro nkwa yes sasa this time the yampa na anya sadia ya demonstration bi ya ba ya sam ketwa kura enti uhwe situation na obi ka assembly and I believe say maybe this issue it is not bigger than the assembly say this this issue is not too bigger than the assembly say ekwani de yenim say assembly no wontumi nye but say ye di issue begu kwan no so say bi ama abredas na say asan say bebi am gina yi say ka kase betwam na say won kita handkerchief that's a hudu ebetumi awura hu enkon enyam won wa say nipa na otongo be wa ha no maame no wawu
ɛsan sɛ watrama wa humi mfuturo na autopsy ne ba na sɛ ne lance no mu nyina no ade wɔ mu anya but openi usu wa habi situation it sama ya kwa ne de yamia ni mini ɛya na me da hɔ kra na me ra hɔ ya tu aba ma MPP saa NDC MPP wo mo ba no mo atwa ye agya na momi no mpanifo no ba bia wo mo ti no me ye adwuma wo yisle gon na whole area ho no every day bia ho na yesiesie ba ye no mo bu ye nkwasiafo edu vote dia eno ye no mo be pay vote sese ene atu ntinu afu election ne dia mane wo mo mbakura wo mo do family dance wo mo ntwem ba so mo be rue ma ba family ki inside there and yeah adwuma because ya guys no wo dance ho no motor wo mo wo dance ho no nti obie no ho no ma obetumi the ballot box I enter inside mo fa so kura megu kwan so ma ye yes sister ba ko wo wia me poster na wo ho no wo ya because of food tronti adan ye mo na ye nipa munjin ya ho ayukoboche we diposu saa ye tia ba ma kro ye hu wa boda ye hu wa ada adan ye nipa but mama yan ka se ayukoboche se wonya MP bi mu obetumi apushi o ya nim so wonya MP but aha no tena ya no konya MP no aha no watena sa ni post odi ni ya na ye de na ma no ye sa post nti no obetumi apushi o ya mi obetumi apushi what you say obetumi apushi doctor okusi o se hona ni podi e oba wa mbe bobla bia okusi wa mbe bobla bia because edi ni kura no osabom ebom no shenti no okusi oba no de wa mbe bobla bia na mo de ye wa hanu bla ya kusa kusa wo ye obi matiaso okay mama bibia boko yeso dom na mo so nyame adom mo na mo te a situation it say me buy na ma dodo na so mo shops ni ade wa wo so wo bi wa situation ni dey very very bad ayokobo trabet na so 20 years e kwan we da ha ma ye bre oba nyemopemfo no nam kwan we so bi obekwakodu hospital kra na ne nyinse na sei osan so osan pe international edi ayokobo twa mboa ye nti e kwan we de ye bre wo so pa ye bre wo so oma haye oma mboa ye kwa we ye bre wo so titiri ma stores wo kwan isu nyina infutro obi a untumi ntina ha obi a untumi ntina ye kwan ni nti business bia ankoso obebie adwuma wa ha ye kwan ni nti ka bia ntumi mba ha mbe ye business bia nti ye kwan ni de ye bre wo so mama me na fe ye ni nkomo openi mama akwa bibia boko de by the grace of God bibia boko usu ye peni wa ha ha na wotie de wa manfo kanyina menim se woni tua wotie adin na free suru beti bayira homamu ntia ye gata yi akwa ne ntumi nyɛ yo de ka me da wase bebre me din de Mr. Kofi de omo kan nyina no kre got away a previous MC Dr. Lamte and obey COVID num. Now this contract no awarded. So nti say nipa no oba site and I say or twetwe ne ho a na wo terminate ana ede. Nti new MC by na the immediate past one Honorable Bashir Mohammed Kamara. Mene no ana ohini ana youth ni bi ye ta ne ni hia various meetings. Thinking say enye den a contract and be de obesan ba. But I dey the crepa me canono I dey but said the omu can dey legitimate. Yes sir manfo ase omunya abutre election excuse me election year e dey can nyina no e various platforms wa mpanimfo no be dey omu betie because eno na be ma aha oba fa meka no there's nothing monumental to boast about so nti they make my can and say omumwa na bibia nkofom me that's agrobeso afianopa sesi abutra ya abutra dodo ye ni abutra bia e betuma ye wa habem anti so man ye afi we dia anya dia ye be makwan ma election bia wa ha anti ye ni abre pankasa obeni osu te area bi mete ha me na ye fra me aja wajo me brother panyini ye ba kuroma anye na wa hu bi nsura we me free 37 by 3 days ni na 37 for omote ha me kwadure omosi futuro na ekumi okada ajima wenti futuro me dika chi a me hunu ba bia
enti kuroma yenye ne pa na kuroma yenye ne pa ye mwa na egu ha ba bia mu chenji ba bia na fa American kwa de na ye mu ha so na yeto abachen ba bia besan emu akwa ba bia mbedwam so eni na yakwa people's forum awi omanfo adwenkyero ha omanfo nemmo no mepese meba won so ho ede ene ma na yakoso won potamu a ese fata se mpanimfo aso tie no nti na Adom TV ye wa ha no ma braso se me bie phone lines no to betumi afra me sra ofra no abonetew medin dia so mese me wo ha ya wo ha wa ye wo enie na ofofro so atumi abaso ba bia anwa ye se didi kwan anwa mfa ho wunya network wo TV nko a wo hweme anopai na se wo network a betimi afra nko a dia numbers no nim dada nanso ma mensai ensi so ema 03022111701 03022111702 03022111704 03022111705 there's a last number repe and necessary that's all be 1 2 3 4 or 5 na fe what to me afrem nti ba no yin nti amaye o community dia na ekoso nsuo na muni suku nkwada nya ba bi ntina nsua de enkonwa ho ayede ana agya na bia na mu de ahonidie ho nsam ene nkoyi ana mompote mo makwan ena enya ana so se bia obi ye niam bia mususu se mo de fa afidie so to mpanimfo ani mu ambenya positive responder akwanya no aba ya obetumi afrem na wakire wadwen se bia kakra be koso sa na fe de ekoso wo mpote mimi ni hobi menim sa aban so wa na musifo ho de na nso omunwuma doso enti mesro obetumi afre 03022111301 03022111302 03022111304 03022111305 nti obetumi aba homa no so na yadi nkomo na kakra yakọ menkwa ahoma no so me first call aba me mo ache mo akwa aba din bibia kaza free me do forte menka Asante region. Okay, yenti o. Esa me mo ache na pomye de. Yankopon gusu shira me pa. Jama from do from South Chikrom in Ajuso municipal in Asante region. Minim ho pa. Ye how ye kwan ekiti from South Chikrom Pentecost Junction. Eko pa koso. Ye kwan no how Pentecost Junction baby ajana bia ne wona asie ne wono eko pa koso. Ye ni nifa eko akokọ amo echem no. Akokọ amo echem achiase. Okay. Ehuna manepa. Okay, mate ye da sepa minim ho pa ho na mete enti no. Ho ya mi ankasa so makura. Minim ho pa. Mate me da sepa. Wonso betumi afre na wo hawa wo ekoso wo mpotemu o mantemu no woni ya chena no pay 03022111701 echo do 705 baby awoka no ofri fumeso na eja wo tira chikroma omo be si public toilet bi ho wo ko wani mu first ye ho no mo a ekosi pa akoso wo ko nifa so a ekosi echem fa ho kosi akokọ amo wo na mete enti menim sa kwan ne pa me second call aba me mo ache mo akwa aba wudi baby akasa free medofo mo acho medofo yenti o umpo me Yankopon gusu tira me yo but people's forum no I'm so much in chain there yeah papa mahama eba di bi no opedo obeye o Sunday otedon teachers allowance in potrum nurses allowance in potrum into we no ka chain there onye magician and wa peduma da mamnobun na si se na ya bi no nya o sa piampin iba ja na o hwehwe ne gala iba na mahama ni hwehwe ni bio mate medase pa ma yemfa ofoforo bia opese oka ne hawo ekire ye na ohawo mo nam wo mo mpotemu ne yemfa ntoas be mo ache mo akwa aba okase free he mekase Peter kwaje fem kwaku yentie o livia no gota ka shebi da ho epia wa bemba bembe gota no ho omu ye nwura omu fem ko bola omu ina epia gota no baby I want your fahin pote honey your pro opportunity mo she okay stakrade okay what stakrade na no ka she da mpota mo ne pro dia da o ye o she okay na gota na da hono
Oh, no, Mamma, if you need to see and change and I'm with the Bola. I'm not holding any cacra. We are not coming with your mom. Okay, Martin, say, I'm ready to one, wanted to one. Okay. Janana, Muko Gum. Okay, next TM no. One better na for much one more sense or more. Be a sharp when you and some so and can say tankers town council for. Say municipal assembly biano a Jumakoya or money sharp when you want some so and takrade. Mention assembly no muti me am show. Was set akwade wo sheye. Gata kese bi da ho no mo wo ho no nyina to nwura guo jama wo de die won sem ai bibia wan hwen so si fam a be yira command for them. Next caller, yes I jinata kwade ho no mo a me mo ache mo akwa ba udin de say. Yeah, ni ampacho your friend kwabna da pa me freshi takra de Columbia area. Okay, yenti kwabna. Pacho for the past 2 years ni yenshumba ye brewo nshumpa na me se me from na makache mo se me tinya bibi wo mo amaya. Takrade no se brono no yesay. Columbia area I've been with Joshua outside. Okay, bear how many years in Nzuma? For the past 2 years. 2 years in Zumba. 2 years. Patron, ye brewo nshumpa. Nje se mo ye den na munya nsuo mo de kofo galon na kwachi ni pebia na. Patron kofo galon ye di ko bula ya bia. Ya at times mpo ya offer chef na de omutwa street maybe be a double street into one so ye fiancio ni just street ma anything at all can happen. Car do me no cool down. Omo tia ma bibi boni bi fiansa na omo aye hu bibi it's very risky. Ufiancio na u cross street and yet one street or double street. Okay. It's dangerous. Nese dual carriage na mutwa mu ansa na makwasa nsuo wo kwan na ja. Patron ewo Columbia takrade. Wow. Mate kwabna medase pa wate. Medase pa. Onshra wonso. Na ese medofo ba ko bi eso aba ben wa ha ma che. Ya mo minia ba oba panam pacho wa pumuti se. Nyankopon gusu sha medofo ka se free he. Gamenya wo ke sister me ka se free sunya makura se kwan ye adroba to territory. Okay. Nyankopon se enka obi ya do paso a na wa bona baso. Abai ba wo yi makura se kwan ma me kama fefe asi clinic ho kama. Enti di oya enya ese e kan oya papa so ese e den ye kan nti me fa sa kwanya wi ududu ankontotu techimanti a woyi ni kama kuma dan kwan woyi ni kama nti di wa ye no me mpeso aso a eye me fe no ese me kama afoforo nyina hu se bia enya nu omo so a na ye ntiase maybe to obi medase pa na esa ben wa ha eno no nana wa ye krado a o ka se free mi oba won fefo nana men sansira mi ka se tu obuase ana pe ma mi ntia na mi ntia titru bi a o man Ghana mo de di kan yewra Dr. Mamadou Baunia ntia Dr. Matofoko be na mi ntia la Justin Kodia mi ka se tu obuase mi ni aba o ti di akoso wo yen patam di ama mpasa ko se mi mo na kufa ga abaso na dawruma obuase anyankwanta kwan no paso tum obuase krodua mu nyina atwa tum do courage dawruma edie to mama kunu akufa da be bia maye ama na obuase edie koso mi ni aba na adeba ko ha mi ni se efri the fence ube wura obuase krodua nu ma yo baby ya tro no come to obuase welcome to obuase yes aha ona positive jina efri wo obuase krodua na double road ya ma ya wie na ka street light na kontata ni be sima ya no nti ama man so ya sum e ya che wetin kan ya se fa vote ya kontata no mo so no nya street light no ma ya nti mo e me da wa se na mi sure kupo menso me da se pa afra se na bibia se me ntom fa dun kwa me kwache pa da mu se se odu bo se wu wura kro no ma dual carriage o mienu ba wow ma me nko na osimo se me dofo ba kwa ba wo ho me nko na okay second that time la play ama incoming MP for second okay yenti o we just have to wa pom te dene o Nyankopon gusu shira me dofo since I was second yentum tana mo premise no ba edina ama na do na mo mu no ni gbogbo wa ama since second ta kwa yentum yan kwa no fim chire de 300 Ghana di kogo
I want to say, come on, security corner easy. More ferry for now, number, Muntimin. Can no, you some. No, how yan. And this are over former president and the enemy, Juma Ghana for you. I second have expansion. Mahama, yay. No, what's over a construction on my hand road to a super. Because she Canada, more than how many years? 8 years. You made this kind of contract and all your what to ask to fuel. You need evidence to that. Osmo Medanase. I think say ya shift focus no kakwa. The focus is niyama ekoso ewo mpote mu a enkoyi eno ho nkomo ne yedi. Sister Debbie Mache, wo ka say free hen. Sister Debbie, what you mean ka? If I tell me to on kapa, Pacho, your friend is Sister Debbie, me fefi bugoso. Yentio. Na me how pa ne say MP NDC for MP but na so Christian Univalia. My say wo ho na aku yentiase. But MPP for badia na ye bie man se no. Sisi a mekasa ye man se kase gina ha ehwe obia omamu ema sukunkwala basin krampo no omofo akostupa sisi a basin na inform MP a wote so ye friend wisdom kudu odi aya politics okocha radio station we no kwa ha odi ye politics ama wa hyehan ama ye FDR company no egu ye ho kire ye nti ye sra ban so omwa because ye hwe oboasi gold mines na egu obamu mani ye baby any gold mines obamu mani ye sankofa gold mines ye dia abaye sere no onsan ye mo abiem na onsan ma FDR company another investor na meto na ye nso ye ho ntoye na tisi ade ye bre papa mate medase pa okasa kra wasi agumi ndu se okasa from obatan point of view medase abusuan dase se woka ye ho a wo bedwam so nyankopon adom ochena so ye besan ahia efri nonuma bo apa mu kopam se meet aduonunum abo apa nonkro ho medase pa wo hia me a eya frɛ me anochi wa ba ajwa sewa makra